Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo za FARDC zirimo kugaba ibitero kuri FDLR. Wakibaza uti ko mu minsi yashize hagiye havugwa FDLR gufatanya n'ingabo za FARDC cyangwa se n'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ese aka kanya bari kwisubiranamo byagenze gute? Ese niki kiri gutuma habaho imirwano ikomeye cyangwa se hakomeye kuba habaho imirwano icicikana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo? Nyamara ibihugu by'amahanga byari bizwi ko Repubulika Demokarasi ya Kongo iri mu mubano ukomeye cyane n'uyu mutwe twara gisirikare wa FDLR. Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru, ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zakoze ibitero ku nyeshyamba za FDLR hafi ya Center ya Sake mu nkambi y'impunzi hafi ya Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru, nk'uko kandi bivugwa n'ibiro by'itangazamakuru rya AFP ndetse na African Intelligence rigenda ribigaragaza. Nuko uyu mutwe wa FDLR ukomeje kugabwaho ibitero bikomeye cyane n'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyamara mu minsi yashize byari bizwi neza ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ifatanya hafi cyane n'abakomeye bakomeye cyane mu gisirikare cya FDLR. Nitwa Eric Nshimiyimana muri kumva, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari kuri Biza TV Rwanda. Wowe ukomeza kuri subscribe, ukore share, maze ibiganiro byacu bya Biza TV Rwanda bikugeraho umunsi ku munsi. Documentary, amakuru mashya ndetse n'ibyaranze ishyitsi kandi bishya, amateka y'isi yose tuzayaguha kandi tuyakugezeho umunsi ku munsi. Wowe nukomeza gukora subscribe, uzaba wisanze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Nkwaye ikaze. Wowe mu gihugu cy'u Burundi, uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, namwe mwese muri Central Africa, West Africa, South Africa, mbahaye ikaze. Nitwa Eric Nshimiyimana. Inyeshyamba za Force Democratique de Libération du Rwanda FDLR byavuzwe ko n'inzobere za ONU ko zifatanya n'ingabo za FARDC mu bitero byo kurwanya umutwe wa M23. Ibyo kandi impande zombi zigenda zibihakana umunsi ku munsi. Ikinyamakuru African Intelligence cyandika amakuru ku mutekano ndetse n'ubutasi kivuga ko igitero cya FARDC mu ntangiriro z'iki cyumweru ku nyeshyamba za FDLR ndetse ubundi busanzwe bakorana cyari kigamije kwica General Pacifique Ntawunguka Alias Omega, umukuru wa gisirikare cya FDLR muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gitero cyari simusiga kuko cyari gifite imbaraga nyinshi cyane kandi bari bateye impande zose ku buryo uyu mugabo mu masaha make agomba kuba yakicwa. Umwe kandi mu banyamakuru bakorera mu mujyi wa Goma yabwiye itangazamakuru BBC Gahuzamuryango ko kuwa kane nibwo habaye imigwano hagati y'umutwe w'abakongomani cyangwa se w'abakomando ba FARDC ndetse n'inyeshyamba za Alliance des Patriotes pour une Congo libéré et souverain IPCRC ku nkambi y'impunzi ya Rushagara mu nkengero za Goma, ubwo FARDC yari igiye kuyigaho cyangwa se higayo inyeshyamba za FDLR. BBC Gahuzamuryango kandi yabajije umuvugizi wa gisirikare wa FARDC kubivuga ko na AFP Africa Intelligence, ariko ntacyo yasubije kugeza ubu. Kandi igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ntacyo kiravuga kuri aya makuru atugeraho. Umuvugizi w'umutwe wa FDLR uvuga ko yitwa Kuhengoma yabwiye BBC ko ibitero kuri FDLR byatangiye kuwa kabiri. Ati ariko twe ntabwo twemeza ko ari FARDC nyayo irimo kuduteraho ibyo bitero kabiri ko turasa umunsi ku munsi. African Intelligence kandi ivuga ko FARDC kuri FDLR cyabaye nyuma y'igitutu amahanga yashyize kuri leta ya Kinshasa ishinzwa gufasha FDLR mu gihe nayo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23.
Iki kinyamakuru kandi kivuga ko icyo gitero cyo guhiga General Omenga cyabereye mu gace ka Shovu hafi ya Sake. Ntacyo cyagezeho kuko Omenga yamenye ibyo ya nyacyo cyangwa se igitero mbere akahava igitero kitarahagera. Mu minsi ishize kandi abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bahuriye mu biganiro by'i Rwanda bisa naho ntacyo byagezeho kugeza ubu. Aka kanya mutugeraho niko bivuga. Nubwo kandi impande zombi zumvikanye agahenge muri Nyakanga mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka wa 2024. Kinshasa kandi ishinja Kigali gufatanya na M23, naho Kigali gashinja Kinshasa gufatanya na FDLR kuba barwana cyangwa se batera igihugu cy'u Rwanda. Impande zose kandi zihakana ibyo birego. Gusa ibyo birego ku mpande zombi byemezwa ko na raporo z'inzobere za ONU ko bifatanya umunsi ku munsi. Amakuru kandi yatanzwe na Minisitiri Patrick Muyaya wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko muri Angola impande zombi zaganiraga ku ngingo izigera kuri 2: gusenya umutwe wa FDLR no kuvana ingabo z'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wakibaza uti aho duhuriye nabo nyine turacokorana cyangwa se turakorana na FDLR? Ese niko bimeze? Ibiro ntaramakuru AFP bivuga ko ari ubwa mbere FARDC igabye igitero kuri FDLR kuva imirwano ya FARDC n'inyeshyamba za M23 yakongera kubura muri uyu mwaka. Kuhengoma yabwiye ko ibitero kuri bo birimo kujyana n'ibyaganiro i Rwanda byo kurandura FDLR. Gusa we akavuga ko abarimo kubatera ari ingabo z'u Rwanda n'ibyitso mu ngabo za FARDC ziri kugenda zibika umunsi ku munsi ndetse n'umunota ku munota. Ngoma kandi nta gihamya atanga yerekana ko ingabo z'u Rwanda zifite ibyitso muri FARDC cyangwa se gusifatanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya uyu mutwe wa FDLR. AFP kandi ivuga ko kuwa kane FARDC yagerageje igitero kuri FDLR mu ngambi y'impunzi ya Rushangala, ariko isanga yakoze ikosa ryo gutera ibirindiro by'umutwe wa APCRS. Undi kandi mutwe uri mu yitwa Wazalendo ufatanya na leta ya Kinshasa nk'uko bivugwa n'inzobere za ONU. Kuri Ngoma kandi yabwiye BBC ko imirwano ikomeje kandi bya hato na hato. Ati turahanganye nyine, birumvikana ko impunzi zo barimo kuzishwanyaguriza hirya ni hino, ariko natwe tugakora defense ikomeye cyane. Ubwo natwe aho duhuriye nabo nyine turakocorana n'urugamba rukomeye cyane, n'urugamba n'urundi. Africa Intelligence ivuga ko Kinshasa yashyizweho igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yerekane ubushake bwayo kwitandukanya ndetse no kurandura FDLR, bityo FARDC yakoze ibitero igamije gushimisha abafatanyabikorwa bayo mpuzamahanga. Iki kinyamakuru kandi kivuga ko mu ibanga rikomeye General Major Jerome Chiko Itamwe, umugaba mukuru wa FARDC ushinzwe ibikorwa cyangwa se operation, yageze Goma tariki ya 19 Nzeri mu kwezi kwa 9 n'ubundi mu butumwa bwihariye bwo guhiga General Omega. Gusa kubera urusobe rw'uburyo FARDC ikorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo na FARDC, ko ubwo butumwa bukomeye cyane kandi ntacyo burageraho kugeza ubu, nk'uko African Intelligence ibivuga. Kugira ngo iyi ntambara kandi murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irangire, amaso ahanzwe umugambi w'amahoro Perezida Joao Lourenço wa Angola yagejeje kuri bagenzi be b'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize. Gusa nyuma y'uko inama z'inzobere, abakuru b'ingabo ndetse n'ubutasi n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ntacyo zigezeho kigaragaye
cyangwa se ngo bageraho mu buryo bugaragarira amaso ya rubanda. Byitezweho kandi ko Perezida Lorenzo aganira na mugenzi we Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iruhande rw'inama rusange ya ONU i New York ngo bumvikane ku ngingo ibinyamakuru bya Murangora byavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itemeye mu biganiro biheruka byabereye i Rwanda. Ibyo byose kandi byagiye bigaragaza uburyo ki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba FDLR ya 23 u Rwanda ndetse Kagame mu kiganiro n'abanyeshyamba cyangwa se bemeye ko bagomba barwanya iyi mitwe itandukanye bagiye babyemera, ariko rimwe na rimwe ntibigerweho. Bigaragara kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda Lorenzo yahereje ubutumwa mu ibanga Tshisekedi ababwira ibyavuye mu mutwe cyangwa se ibyavuye mu nama yabereye i Rwanda Murangora, kugira ngo agaragaze uburyo ki afite imbaraga zo kurwanya cyangwa se afite imbaraga zo guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kurwanya imitwe itwara gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byose kandi kugira ngo bigerweho cyangwa se bibe nuko umutwe wa 23 nawe ukomeje kuri bishoboka byose kugira ngo urwanire abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se impunzi zagiye ziva mu byazo kugira ngo zigiramo n'umutekano. Niko mu 23 yo irwana ivuga. Naho FDLR nayo igashinzwa kuba yarakoze umutwe cyangwa se yarakoze ingengabitekerezo ya jenoside, igasiga ikoze jenoside mu Rwanda mu mwaka wa 1994, aho kandi ikomeza gushinjwa ko ikomeza gutera ibitero shuma ndetse n'ibindi byo guhoza umutwe cyangwa se kubuza amahoro u Rwanda umunota ku munota cyangwa se umunsi ku munsi, ku buryo u Rwanda narwo ruvuga ruti tuzabarwanya twivuye inyuma. Naho Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix ati sinshobora kuba nagira ibiganiro n'inkozi z'ibibi cyangwa se ko nagira ibiganiro na M23 kuko ari ingabo z'u Rwanda, nyamaze u Rwanda rwo ruhora rubihakana umunsi ku munsi. Ibyo kandi uko bikomeza kuba ni nako abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bagenda basiga ubuzima, abandi bakava mu byabo. Bakibaza uti se iyi mirwano izahagarara gute? Ese bizagenda gute kugira ngo Kongo n'u Rwanda byongere bigira amahoro arambye? Cyangwa se imitwe itwara gisirikare yaba irwanira muri aka gace ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Red Tabara M23 FDLR, iyo mitwe yose ishyire intwaro hasi maze amahoro agaruke. Nitwa Eric Nshimiyimana. Komeza ukore subscribe, ukoreshe ku biganiro byacu tukugezeho bya buri munsi. Niba ukunda kandi ukomeze urebe amakuru n'imyidagaduro, imikino byose bice kuri Bizaza TV Rwanda. Numara kubyumva uzadushyigikira kugira ngo ibiganiro byacu bizakugeraho umunsi ku munsi. Ni subscribe. Nta yindi neguza naho ubutaha.